Hey nini, sikuphi lapha? Nina angazi ngizonenze njani. Ngiyeke ngizwa abantu bethi umjolo ukushaya uphenduka i-motivational speaker. Uyangizwa? Hey, hayi ke mina ngithi kumjolo ke ukushaya ke uphenduke i-good storyteller. Uyangizwa ngithini kini? Ithalente lami lokuba i-storyteller ke njengoba nje nihlale ningincoma nithi how you such a good storyteller. Yaqala mhla ngixoxa lesi sami istory ngihambe ngisixoxela wonke umhlaba. Wakufisa sengathi ngingaxoxela ngisho isihlahla ngisimise ngisixoxele. Uyangizwa? Hayi ke ngisemathandweni ke Nkosi yami konke kuhamba kahle. Uyangizwa ngithi ngithini kuwe ngishaya idance kaDudle. Ngisemathandweni. Konke kuhamba kahle. Bayasazi ke abanye lesi story ngeke ngisikhulume ku live kodwa ngaze ngiyenze ivideo yaso. Hayi ke sikhulume ke nomuntu wami kathi umuntu wami hayi kusamele ke senze nje into ehlukile nje othandweni lethu. Uyangizwa ngithi ngo akahlala uhlala kwenye province kodwa wala kule province yaKwaZulu Natal. Kodwa uhlala kwenye province lapha asebenzela khona ubuya nje mayeza kimi noma eyakubo kanjalo. Hayi sixoxe kathi nje kusamele ke senze into ehlukile. Suggest abe nama-suggestions amaningi ukuthi sithina singaba like ezintweni nje eThekwini silijwayele ulwandle ake senze into ehlukile siphume ke siyeni nje mhlawumbe endaweni nje mhlawumbe la kunezilwane khona nje achaze abese sho ukuthi nje hayi asho izinto ezokwenziwa uye nokuzokwenziwa yimi futhi ngoba kwakuyena owayeqhamuke nombono ukuthi sizokwenza lento sizophuma ke soyishayelwa umoya nje ke senze into ehlukile abese kube sengathi uyena ozokwenza yonke into yabona nje i-transport i-hotel athi nje soshiya imoto nami ngangisenela lami ipholo nami ngingakalahli lami ipholo ngangisenela lami ipholo elimhlophe naye nepholo lakhe nge-English imbala banizosona libona athi sizoyeka imoto zethu uzo-arrange transport sende sasho hayi kube mnandi kanti uzobuya hayi ngathi le ndaba izodinga uphathi 2 kodwa ngizobona ngani lapho mani Paul ukuthi namdinga nophathi 2 noma nemdingi kanti uzobuya ke evakashile awu hey webafowethu hey nini ngiqale nje ngihlala lapha eflatini ke mina kunomngani wami ke ngishare naye may his soul rest in peace ushone ngo-2022 hawu ngizwa umngani wami ethi hawu nangu usibani bane checker in lan around Durban kubo ngithi mina checker in ethi hena ngeposta ilokhu uzana ifoni yasho ukuthi ula ngithi mina njani awu kodwa ngibuye ngithi uba umuntu wama surprises nje wayeke kwesinye isikhathi akasho abhule imoto esukele kude eze lapha ngimuzwe sefone eselapha ezansi ngithi hayi mhlambe lushona ilanga hawu shona ilanga hawu lesibili kwelesithathu ngihluleke ngithi hey ngonku enkosi ukubuye ukuphinde mina ngibona ngithi hey kumuntu ngithi hey athi yebo ebese yazi njalo ngilana asho uqala yazi njalo ngilana kodwa nje umuntu ozobuyela emuva bla 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 ngithi okay kodwa ngizodlula lapho ngikuboneke lalelani ngeqelani usathengile ngithi nje mina ngoba ngilapha elokhuzaneni eKZN yenele uya order lapha ko bani lezi ekulokhuzwa kuzo kuthengwa kuzo uyayithenga izinto ezideliver kimi la thathe mina ngizobeka la endlini deliver izinto ehamba nga2 yezwa na uthi ngithini ku couple goals izinto ehamba nga2 order kuyalethwa lapha unesikhwama lapha sepicnic sasiya ku picnic isikhwama phakathi sinama glass awu2 ewayini sine cutlery ehamba nga2 sinezinto ezifakwayo la kanjena ehamba nga2 sinani futhi kunama sanitizer phela okusanda kusuka nje lento le drama yelokhu za ye-COVID hayi afike ke la akafiki ngemoto wonini hoy akafiki ngemoto ufika nje urequestile hayi ke singene kweyami imoto ke hayi ke sixoxe akasuyena nje lo muntu engimaziyo lalelani lapho umfana wami ufunde mangosuthu usengifakela imessage wathi baba sesiqedile ukubhala siyaphuma lapha eMares siyakhishwa eMares so ke ngithi mina ngizokulanda uzolala lapha eflatini bese uyavuka ngisasuye ekhaya ngoba nje wayesejahe ekhaya nje so wathi ke nje ngabe uyasuka straight aye ekhaya manje angikaze akwazi because kuneyimpahla and this so file ngize ngizomthatha mina uzolala la bese yavuka ekseni ya ekhaya ngithi no it's fine ngizokulanda hayi yimi lo ngithathe lona athi lona ngicela ngimhambise we guys athi ucela ngimhambise nje khulume nje engahlangani nje inkulumo abe umuntu ozohamba bla 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 hayi ngidrive ke phela ngithi ngimhambisa kubo mina yezwa ngingene ku N2 ngishaya imoto ngiyibhule ngithi umuntu ngimhambisa kubo
Uma sefika nje lapho sofela ese-airport ayi-direct imoto athi ngena uthi kanje uye airport eKing Shaka. Ayi kimi kube sengathi mhlawumbe imoto iye eKing Shaka khonto ayoyithatha noma khonto ayoyenza. Masifika lapha eKing Shaka ethe sephansi bese ethi hayi ngiyahamba ke namhlanje ngiye eGoli ngiye eGoli namhlanje ke kwasho kwacima uzothatha iflight yakhe angazi ngoba nesikhathi. Hawu. Okay, konke nje kube kusho. We guys, mina empilweni ngagoba kanye asophinde ngigoye kwesibili. Khohlwa nje. Athi uma ngisuke e-airport ngibhula imoto ke manje sekufanele ngiyema ngosuthu phela. Ngiyolanda ingane. We guys, ayibhula imoto. Angithi ngithi ngayibhula imoto himi loya. Ngize ngizibone sengiyofika. Yabona ngathi mase ngibona omama abadayisa ngaku freeway abadayisayo le musubheke elokhuzaneni what is this man abadayisa ngasemgwaqeni badayisa ama-veg badayisa in balabo mama laba ngivele ngiyimisa imoto yezwani imoto ayimi nje ku-freeway mina ngayimisa ngayikhipha nje emgwaqeni ngayibeka eceleni sengibona ukuthi ngazi ngiya ngoba sengibheke e-Ultra City bayazi-ke abantu-ke mudweba nje impela uhamba wathi ubheke eMaritzburg hayi futhi angazi ukuthi ungangibheke phela guys angazi kodwa kusala wangithi ngiyema ngosuthu mina vele ngikhipha imoto ngiyimisa eceleni eze umama uphethe okota olokuzana no-avocado mama agijimeze kimi ethi ninjani mntanami ngithi masiyaphila mama ngithi mama ngicela ukubuza kuphi eMangosuthu kuphi eMangosuthu University of Technology athi mama mntanami right ngithi mina ngi-right mama athi ngani yami usho ukuthi right kwenzakalani kuhamba kahle ekhaya athi nje yabona manje ubheke e-Ultra City ubheke ePortshepstone manje athi mama kubili yo guys athi mama kubili it's either uyahamba uyofika e-Ultra City bese uyajika usuyongena ngale ku-Freeway usubuyele emuva mntanami unama options awu-2 ke njengamanje angithi ngithini ku unama options awu-2 eyoqala option eyokuthi uhambe straight uze uyofika e-Ultra City ufike e-Ultra City ujike uthi kanje ubuye uyongena ku-freeway uqhubeke-ke ubheke uyamangosuthu-ke University of Technology lapho yakhona noma ke into ongayenza loya mama nkosami wabona nje ukuthi ziyakhala la yazini guys uma ugoba la kuthi ziyakhala kuyahamba la hayi umama athi-ke noma-ke une-option yesibili-ke yokuthi uvele nje uthi fohlo angithi uyabona loya freeway loya ukanje ngithufre uba kanje imoto eziyale loyana-ke walaphana-ke uma ubhekelena-ke kobani ko-Ultra City usubhekele ko-Portshepstone uhlukene kanje eziyale ihamba ngapha eziyangale ihamba ngale ngaphesheya athi lo mama kangifohlozisa imoto lapha esikhotheni-ke mina ngiyojoyina loyo freeway obuyele emuva kunokuthi ngiyojike e-Ultra City athi ukhona omunye ubaba oyejwayele ukulanda istaff sakhe la ujwayele ukwenza njalo ayi mina ngibona ukuthi mina mhlawumbe lo baba usuke ehamba ngeveni mina ngihamba ngepolo awuthi ngibona ukuthi uzohamba ngifohloze ngeenyawo ngani zakwethu ngifohloze ngeenyawo ngifuna ukusaba ukuthi ipolo lami lizokwazi ukuhamba la ngizokwenza phela ngibona utshani kanti indawo ishona phansi ngihambeke ngifohloza hayi ngize ngiyofika ngaphesheya ngibona ukuthi hayi ingahamba imoto la yabo utshani obukhulu kakhulu futhi nje ingahamba lapho la vele ngiqalaze ngiyijikisa imoto ngiyiphose ngifake khona sengiyivulile-ke manje lento lena-ke le i-navigator-ke sengiyivulile ngifika ngingene ngale ngaphesheya-ke ku-freeway hhayi ngithathe-ke imoto ize iyongifaka eMangosuthu ngifike-ke la Mangosuthu-ke ngiyimeke ngimlinde-ke umfana-ke hhayi-ke umfana sithathe iy'mpahla-ke yifake emotweni sibuye uyangicasula naye lapha endleleni ulokhu ethi akafuna ukudla kwalokhuzana okuphekiwe kade ehlale edla ukudla okuphekiwe ngeke uthi yena ezovakashela ubaba wakhe futhi angithi fanele avuke umfana ngizothatha umfana kufanele avuke ngisasahamba ekhaya ufuna nje sispend isikhathi uthi nje ufuna ukudla out ngithi yena le ngane yazi asibanga isicefele engane asibanga isicefele engane iyazi ukuthi njengamanje mina ngiyagowa hey hayi kodwa nje ngithuleke kayingane kilaleke ivuke ngasasa sengifuna le ngane ivuke ihambe ukuze ngiyigobele kahle ngedwa ngitho ukuthi ngathi nje le ngane vele ithi nje ifuna ukuhamba ngolunye usuku olulandela isafuna ukuhlala nami hayi kusho ukuthi yayisijahe ekhaya nami ngiyigqugquzela ukuthi hayi impela chakadwa abagcina ihambe ngisana lalelani-ke la endlini-ke efethini mina ngiyashare ngihlala nomunye umngani wami uyena owangifaka la ku-TikTok okwayiyena wathi hey
wena indlela oxoxa ngayo indaba ungene lapha ku-TikTok bazokuthanda abantu. Ngithi mina ngeke ngene ku-TikTok ngenzeni nje ku-TikTok ngikhulume nefoni nje ngikhulume ngedwa ngathi ngiyahlanya. Wathi ngena umngani wami washonayo ngo-2022. Ngihlala naye-ke lapha eflethini athi umngani wami hayibo angithi phela mase ngifike lapha ngamblokha lo. Ngamblokha yonke indaba ngimtshele lutho umngani wami endlini. Sengiblokhile ngabhlokha ngadelete inamba. Abese umngani wami athi hawu ubonile noSibambane uthi ucheck in. Ngithi ngicheck in athi he. Ethi hawu awuboni ni Facebook. Ngithi mina wathi ngicheck ngiyazenzisa ngiyazazi phela ngimblockile angisaboni lutho. Ngifike ke ngim-unblock. Ngim-unblock ngifuna ukubona phela izinto manje uthi hayibo uya-check-ina check-ina ko-Virgin Active uyojima nange check-ina ngazi Durban bani nange check-ina kuphi mina guys ngim-unblock ngifuna ukuyobona ngithi ngizom-unblocka vele sobe singesiswa ama-friends kodwa ngizobe ngibona iy'nto zakhe kanti nginamanga. Umqunqasiya lona womqhoqoyiya womqonqofula usethile uFacebook wakhe ukuthi uma ngabe ungesiyi-friend yakhe awuwabona ama-post akhe. You can only see ama-photos maye eshintsha ama-profile pictures ngazi noma niyazini lento. You only see that awukwazi ukubona ama-post akhe. So angimboni lona lokho engitshela ukuthi uthi loyana ahleke ama-content ayipostayo lo ehlekisa mina phela ngiboni. Hayi wanyonyoba uNikodima nyonyoba yimi la senguNikodima senginyonyoba ngifuna iqiniso sengiyangena futhi inbox hey ngimtshela ukuthi phela mina bese ngublockile ngicela ulokhuzana sengibuye ngasenda futhi friend request ngicela ungi-accept ayahleke nje angi-accept futhi kungabi nandaba iqhubeke nje impilo. Hayibo guys ngibona ukuthi yabona-ke manje-ke ziyakhala kodwa lapho nje mhla ngaphuma ngathi geleke hayi kwaphela nje kanjalo nje ngase ngiyibukela nje hey hayi kwasha kwacima noma ngipostile lapha ku-Facebook a-comment ahleke into noma into engahlekisi sengiyibonela nje ukuthi wow waqhubeka kanjalo-ke nje empilweni kodwa hayi sagcina sesi-right-ke nje sesiyixoxela-ke ngangakubangela ilanga nje ngisuke ekhaya impela sake ngadlula ngamthatha endleleni ngeza naye sasiza la eThekwini kodwa nje ehambela naye indlela zakhe sihambe siyixoxela endleleni kwaphela kanjalo-ke hey nina. So-ke nganitshela-ke mina ngiyanitshela ukuthi mina ngagoba kanye angisophinde ngigobe kwesibili niyangizwa ukuthi ngithini kini angisophinde ngigobe kwesibili ngagoba kwanye ngagraduate ngagqoka ijazi lami phinde futhi ngiphinde ngigobe.